Oke guys, kali ini motoran perabot anyar, telokan. dari mana? Dari Bodoi. Rabot anyar. Abu yo sarungan kebi. Abu cereng kita ada teng kebi re saben kana. Malah bir jelebir ngangkui sarung kebi. Cok saben kita ada teng kebi. Pasang lah. Abu. Pasang lah. Ya jarang berani borat beneran bilang coba. Kamu tang coba. Ya. Ya tulis dia ino. Ya don. Abu lah sarungan kebi perabot kita lo apa? Lah bir jelebir kebi. Langku. Lakaran le setel melera aja. Oh, bu. Kurang sepasang nih Don. Lele pasang pahmuli ya. Der enggak kena. Dek ye kosot apa dek rekaman dek kena. Enggak main kosong tuh Don. Apa dek remah bro? Lele pasang pahmuli kurang sepasang sih. Ngojak dek remah ben. Ya tak ngocak lebih bedinek lah bikin pahmuli. Cabi ini gua kepi. Anu kok plera apa cabi ini ya. Wak bode kena Mas Rudi kena. Pah nyongok deki dia, dek remah. Bron, jadi jepuk bron. Apa? Tak biasa dia. Halo. Lah cek campur suanu, bro. Kota utara. Elang kena. Arah semumu balap piro coy. Ada semumu montong. Semumu montong. Sopi datang guys. Dua konten viral hari ini. 5 pasang nah. Hah? 5 pasang serengat. 5 pasang di Mayong. 5 pasang serengat di Sedon. Benda jadi nyaman. Kan telok. Telok bon tu datang boleh. Bersih aja telok segini telok tadi ya. Ya telok bari pun datang boleh lah. Mana pun datang boleh. Di semenep. Jadi yoga nyaman Don. Apa? Kedua. Situng na situng na kemih. Si kemih juga yang moran. Si mi juga. Aduh. Kamah anu ba? Korota. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti fanspage Facebook Dunia Syar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.